Renato Montero, han pagsayahin a menudo sugad man kan Madam Flor Rodriguez from Las Vegas, Nevada. Direct kaudog at tiundang hi Madam Flor. Naubos na lahi kapitan ni Garala. Pero sa rin paman, maliwat inahaw ni na ano Madam Flor. Sayaw lang kita. Pag-enjoy kita hininga ato niya na Bisperas or Fiesta Celebration, han Dolorosa, han Hernani.